Dakle, sunce i to u nekom kontinuitetu možemo da očekujemo tek od četvrtka, ali do tada imamo da pričamo o mnogim lepim stvarima, kao na primjer o očuvanju nematerijalne kulturne baštine, starim zanatima, kulturnim manifestacijama. To je sve u okviru projekta Tragovima nematerijalnog kulturnog nasleđa. O tome ovog jutra razgovaramo sa Ivonom Račević, urednicom portala srbija.com i autorom projekta, je li tako? Jeste, tako je, da. Šta je obuhvaćeno sve ovim projektom? Portal srbija.com u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja kao Etnografskim muzejem u Beogradu radi na realizaciji, kao što ste rekli, jednog lepog projekta pod nazivom Tragovima nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Ideja projekta jeste da se predstavi i promoviše nematerijalno kulturno nasleđe, tačnije stari zanati, običaji, tradicije i manifestacije koje potiču iz naše zemlje. Naime, prvi korak ka očuvanju starih zanata učinjen je sastavljanjem liste od 27 elemenata, na koje su svi ti elementi zaštićeni u vidu geografskog porekla i autentičnosti. Mi ćemo ovim projektom obuhvatiti 6 elemenata sa liste i u različitim gradovima Srbije kroz 6 kratkometražnih, odnosno 10-minutnih filmova predstavit ćemo, odnosno stavit ćemo akcenat pre svega na izradu proizvoda kada su stari zanati u pitanju, odnosno predstaviti sve odlike, specifičnosti i duh koji svaki od ovih elemenata čini jedinstvenim. I na taj način zapravo pokušat ćemo da predstavimo, odnosno približimo ljudima koliko je vremena, rada i truda potrebno kako bi se jedno nematerijalno kulturno nasleđe održalo i očuvalo. Koji su tragovi? Koje ste gradove sve posetili do sada? Gradove koje ćemo obuhvatiti su Pirotsko ćirimarstvo u Pirotu, naivno slikarstvo Slovaka u Kovačici, Vukov sabor u Tršiću. Evo Ivona, šta je ovo što sada vidimo? Trenutno gledamo kadrove iz Kraljeva. U pitanju je filigranski zanat. Mi smo imali u Kraljevu jednu privilegiju i čast da se upoznamo sa gospodinom Kristom Berišom. Ste morali da idete čak do Kraljeva? Da, išli smo i u Novi Pazar, tako da Kraljevo je bliže. Gospodin koga vidimo je Krist Beriša i on je filigran koji se bavi ovim zanatom preko pola veka, tačnije 60 godina. Kako bi javnosti bilo jasnije, pod filigranskim zanatom se podrazumeva izrada nakita od tankih srebrnih žica, koje filigran, kao što vidite, svojim rukama savije, obrađuje i na kraju bukvalno plete jedan unikatan komad nakita. I ono što bih ja voljela samo da napomenem jeste da u današnje vreme hiperprodukcije komadi nakita koje ljudi najčešće kupuju su serijski proizvedeni. Znači, izrađeni u kalupu, dok filigran isključivo uz pomoć svojih ruku, znanja i iskustva izrađuje unikatne komade. Upravo sad Dijana kada je rekla jeste morali čak da idete do Kraljeva. Je li to znači što ste vi posetili ovog gospodina da nigde bliže? Je li zaista tolika retkost da ovaj zanati slični ovome toliko brzo izumiru da se mogu naći tek u nekim pojedinim, da kažem, negde udaljenijim mestima u Srbiji? Nažalost, da. Nažalost, da. Bili smo pored toga u Pirotu, u Novom Pazaru, ići ćemo u Kovačicu, ajde kažem, to je isto poprilično blizu, ići ćemo u Loznicu, Vukov sabor u Tršiću, ali generalno da, stari zanati su pred izumiranjem i to je jedan proces kojim trebamo da učestvujemo svi, odnosno proces zaustavljanja izumiranja starih zanata. Šta da uradimo da sprečimo taj trend? Pa, prosto ovako, ja smatram, kad kažem da svi trebamo da učestvujemo u tom procesu, smatram, znači, od državnih, društvenih, nevladinih organizacija do svakog pojedinca ponaosob. Svako treba da da svoj doprinos koliko je u mogućnosti kako bi stari zanati se stavili u poziciju u kojoj oni to zaslužuju. Tako da, eto, prostor društvena svest treba da se podigne o vrednosti. Evo gledamo sada još nešto. Šta je ovo? Da, ovo je snimak iz Novog Pazara i upravo gledamo ljude koji prave pazarske mantije. Specifično zgrade Novog Pazara i mi smo imali priliku da se upoznamo sa samom izradom ovog jela. Ono što je ovdje zanimljivo jeste da je tradicija tako je jako izražena. Znači, tradicijom se prenosi recept iz porodici godinama unazad i recept po kojem se danas prave mantije je isti onaj recept koji se već godinama u porodici održava. Tako da danas kada probate mantije, vi zapravo probate jedan autentičan proizvod, čiji se recept... Ste li ih isprobali? Jesmo, da. Ja moram da kažem da su mantije jako, jako ukusne i da svako ko nije imao priliku da ih proba, to mora obavezno da učini. Da li u Novom Pazaru, da li u nekom drugom gradu koji su dostupne, sigurna sam da neće zažaliti. Šta je ono što je vama bilo najinteresantnije, evo do sada? Pa, moram da kažem da je zaista bilo sve interesantno. Jako je lepo upoznati se sa starim zanatima, videti kako ljudi, na koji ljudi način prave svoje proizvode i koliko su tu bitne zaista ruke, koliko je tu bitno iskustvo i znanje koje oni već godinama unazad
koji su godinama unazad sticali. Tako da je sve bilo interesantno. Da to ostaje kao porodični neki, ajde da kažemo, biznis? To se prenosi s kolena na koleno? Jeste, da. Znači, poenta ovog nematerijalnog kulturnog nasleđa jeste da ima naslednike, to je da ima neko ko će da nastavi... Sad u razgovoru sa tim vrhunskim majstorima, oni tajnu tih zanata prenose samo na svoje naslednike ili su spremni da podele to i na druge ili to vešto čuvaju? Kako? Pa znate kako, u principu ne. Naprimjer, gospodin Filigra s kojim smo razgovarali... Je vam otkrio neku tajnu? Pa jeste, da. On je nama bukvalno pokazao sve, otprilike, naravno, onako u kratkim crtama, kako se to radi. Naprimjer, pazarske mantije, tu je već malo drugačija priča, jer tu postoji tačan recept po kojem to oni rade i neće da odaju sastojke, što je negde i logično, ali sve ostale zanatlije s kojima smo razgovarali su bili onako više nego otvoreni da nam pokažu način na koji... Željni verovatno tih mladih ljudi kojima mogu da prenesu to svoje znanje. Evo sad smo imali ovaj upis kad je bilo u srednje škole, sve manje tih zanata. Jeste, da. Sve manje ljudi se opredeljuju i za zanatske škole i za gajanje tih starih zanata. Nažalost, da. I tu postoji taj ipak finansijski moment. Znači, ti ljudi koji to rade moraju da imaju prosto da naplate svoj rad, jel? A pošto je potražnja za rukotvorinama jako slaba, tu dolazi do problema. Znači, ljudi prosto trebaju da, ono što sam ja rekla, znači, ako želite unikatan komad nakita, nemojte kupovati nakit u Zlatari. Idite kod filingrana i dobit ćete nešto što je jedinstveno, što prosto niko nema. I svaki komad nakita filigranski je različiti od onog prethodnog. Znači, jedan nije isti. Imaćete samo vi. Da. A sad kad ste rekli to, potražnja za tim retkim rukotvorinama je mala, ali vaš sajt, to je portal, se bavi promocijom upravo toga i svih značajnih i mesta na koja možete da odete i da vam bude lepo u Srbiji. Je li tako? Šta možemo sve na portalu da... Jeste. Pa portal serbia.com se bavi svima ono što je vezano za Srbiju. Znači ono što potiče iz Srbije i ono što je lepo, što može da se predstavi vezano za Srbiju. Portal je dvojezičan, znači sadržaji su dostupni i na engleskom i na srpskom jeziku, tako da mi omogućavamo i ljudima iz inostranstva da se upoznaju sa svim lepim stvarima koje su vezane za Srbiju. Na portalu bukvalno možete saznati sve, znači od događaja, manifestacija do svih banjskog turizma, ne znam, planina, jezera, znači sve što je vezano za Srbiju mi obuhvatamo, tako i stare zanate. I mi se zaista nadamo da će ovi filmovi koje smo napravili da će biti gledani i naravno njih ćete moći da vidite također na našem portalu. I za kraj, šta ste nam rekli, gde je sledeće, gde idete? Idemo u Kovačicu, tamo snimamo o naivnom slikarstvu Slovaka, posle toga na Vukov sabor u Tršiću i Ojkaču u Sremskim Karlovcima i Plandištu. I sve to moći će da vide na serbia.com. Serbia.com, tako je. Hvala Ivona što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala vam na pozivu. Mi sad imamo gde je Milan Ra